abusia for Martina ne ayi we Andrews Wayne IBJ yani bre ye case bi ewe Martina ne Andrews Wayne omu video no we Abigail ready fato so mame yemfa nkai wo Romeo and Juliet of our time Ekwan me fa so hia ne say that come your honor teacher ni bi frame me say oni me won komo and am ko hia teacher ni no asema teacher ni ka kire me say na kura ba ku bi a frɛ no asiama matina na nsen na ho keka o class no aba from if is on na de bia o kire na de teacher ni nso o national service personnel enti o twembe akura no bisa ne how obisa akura na asema akura ni ka chen ni say oye lesbian na enti oba class a na e hanama untimi nsuan de ozede oye lesbian awa what is school dem and name kanu o say o school dem na o dwendwen hu say de wo mu de eta film I said ena me pacho mi piesie kura bodua kanu kra pacho no kra na America on Germany o shiwi pacho dabi we are madam oh dabi anu ashitu madam me nye bi kra dabi na Peters me da say Andrews what was it dia na woka son okay you Martin Philip Atamensa and yet in a kanti ade hia mo won suta abusuafo ye de asi na ne nyina ne say ye mai o ma ba show yi so acha na de bia kasa Sompa Nkomo get results ye papa Gabi edu jamfi no a road ambassador road safety ambassador Ghana ha say wa kwatre US Friday me kwata chima no frame na me nam kwam say wa hu Martina ne Andrew story no na ka makoma enti opeso obo ankola 2000 enti na esa me free wo mu no mbe ba beje Andrew say say ma ne so na kasa mpacho nyame adom say bibi akoso kama nyame adom bibi abo say uko school we mpacho BTV university Presbyterian okay o level say mpacho level 200 oh yeah then mpacho me human resource manager okay Martina kasegwa kasemo ho te say nyame adom oh ho ye mpacho yo na Abigail wa ba bia wo me kasa yo ya de to ni paso na nenam efichire na no ade ade Martina te say nyame adom ma bibi akoso kama mpacho se ujina say mpacho me SS3 o kwa SS3 o kwa SS3 yo enhira na enyi say say bibi ay kama nti enhira say hwan na hwe no mpacho Andrews ora so Andrews ma me ho ah o nyame enhira no na say o ma me ko ma me ho mpacho me be manti de me ko classes Paches kasegwa kasem ame mpacho be manti ni de me ko hoda ba say bibi ay kama montama ay kama e de radius hey enhira eti bra no ye friend Gabi edu jamfi musika ni Mr. Champion Jim Andrews ye nyom kwai fano komane se Andrews o hemo di asem na woka adi mpacho emoya odi aboaye de ebe kan se nyame nhira amen enyo bia na be de waye say the way o man mu aye no ati say pa Abigail say Martina na dan school fees Abigail frustrated adwada too much yo kasa daddy de ebe kan se nyame nhira enyo bia na be de waye your story by ya che nanso uhu ye no one pant na se opia ni mu aba beboa ya de ebe kan se nyame nhira de oye bia nyame ma ne nkoso no nto nsupa nguso ye da wase bebre ye da se Martina de na woka mpacho can say de papa na se e wo mo a odi aboaye na de wa hwe ohuni bia nso nyame nhye na na mu na de oye bia nso nkoso yo na school no se uguso mpacho isi ade amakwan yo yero hu why eja mokwan Andrews monko Andrews eja mokwan mama mpacho eja mokwan enyewe tam ko ye nibre monko why monko
Radin famu kodura sum de nshira. Bye bye. Bye bye. Nshira be start school da ben. E kakra. You sorry kwai. Na enkoye nim. Ebusuanfo amaba Facebook no so nyame nshira mo. Ye wo Janice ade pena. Na na makobi ekuyokon na free your mind. Ane mami Jesua Odene Jennifer Poku Riles Cuisine nyame nshira papa pa na unso waba afi Maglove Maggie edamasi masalami kendeidi of course Kate Bodia Jemai edamasi papa provider insia edamasi Gladys Banye edamasi Vanessa enso ejinemu papa pebi na nekua adipada Blake edamasi mo amabani wamba be kan na koso abakwadwo sanansa na adwumenti Lion Rock big gaps unso echia papa ensiafo wa Joycelyn edamasi se mutaichi ewie case number 1 Adwo Bronya eyin na Bronya firi aya wate atomu ofiri pato me firi bana pato sebie anase bana gbaw enu am ko sebie utra no na okogbaw me ko me fa banda me firi menje ena he bofro se de bofie ena me ko sebie masse no mo hunti ena me ko hwe na umwempi Ahmed Ibrahim one homodin na ban wet we dia konya free kwasi fo wa amre so e kwan sei chese otumi se free ba e free se bie ekobui ene si jodan kwa ate agusu amamo na fifi wone de Ahmed Ibrahim yesre wanya ado ye to abai punpuntu ye banda kwan nenye case number 1 mi so ya makwa akokedru anyum no mna samu abe na adwen se woko oda na wotwa wi nti ono so do oda de beba me kan de besi ba bi mna samu awo keka na wanya oda folemu ya atimo asante folemu pra ho kwa na enye efrofo ase yire bi kwado opon kroma watie aguso tanye elemu a wo se anyum ro betutu bombo a wo boa masem Adwo Bronya eyin no fra ode baaye bana gbaw why complainants respondents akwasi minta wa wankan asem da de ya won hwene ba ye wa ye hwe ma eti obi na meka cha ose hwe ba ya bre ni sa story si o what order in court piao me pa chew mama wo ba isho Bible Quran bodu abi focus ya national popedi ahi pachampa Bible ko ya sorry pacham kwaso wo ko hia sorry Fire Community Church e wobana modem unsuru fire jemanoi pija bodin eyeme Adwo Bronya you cry me Bible sa sama mi be kan no kura nko mi nitro unyame boa me order in court yo mami asembe na dia be dai mama mpa chao me ne boy bi tra na efra kwasita mushi untra da be ache ba ya jai ndene me pa chao ushia no da ben empana twin ye de bla empana twin ushia no ewe bana akra wo ko ye den kran firi bana konkra ko ye de ase na madam fodu ho nti ya na me frefre nti last ono di numbers be bre frefre me nti se ni hu no ma bi na efufra na ma frenti mi fra na o se nya ne de na ma boba akwa ma na mesti eti number no wrong number ni kosi obi so me dia na me dia aye nshira ma me na dia aye bronsam tembia o frema yedi nkomo na me kosra no me wrong call ya me koye bia me ko share me ko Mr. Clement every fire boa wa wale me ya wale papa 20 years and ade senya wa ko share meligata edi waku o ka se obe wale me na me si yo ma wo hey ewura mama ye ko mo ba no mini di asem me se ma wo me o ma me nani ablo
se ma wo miensa na o se bo na msi saa ti me ne tena na wo wa wo miensa me pa chan na se nkra miensa o mo papa we pa cha o mo offense aya be ma ba ko na wo miensa ti we ka ho anan ma wo nsia mienu tie ne mo hey wa wo nsia na wa wo mfie sai 43 wait 40 sai 3 years asre wa de sela o ha de hana o polia de polina de di kusie de kansa o pro di polo achichi de chairman you di yona call the comfort just the priscilla what to di kuto Thank God. 43 o fe na ho fe chi sei what the bibai ya munyi bi ngusu me phone so ma jado baby ameda no enkwala sia me hia no na ne eti ho tobo eti eyi aba mu na wo hia no no me ka kula na nya 13 years de and what they pass them to when pa try te me ne try na nyense ba mu te nyense ba mu no kasa na refe me de me ba ne otoso me nsa ko ho na me ko school pa try ko pay school man say ni papa no me ni na ajai nti wo ma onko no nko sign no anko sign sata mzo na nyense na yede anya ba yi na mo de mo ko ya na makonye nyimu yi fatal ladies nti ya sa no na na wa wo me nsa unikum wa hia ba ma to mo ho ban kakra eya na mo e tra kakra de brube 1 year akola ese ko free range wo mu dia be afi na video ye wadwen se obe wo ama no ajona me se bia ye me se na ya tra cheni nti onye basa obe wo ama no na no na oba hia no oba ano oba ba ko ayo no ye di adwuma da wodoma proma ayo yo kase nti mama me ne wo na anyi se ne ba na okata nze aho kira ba nti na mkase nse sa de a ye honom no omudo cashew nti me kwa ko pe cashew ni bia de na ko ye hweso akosesa na menyam nti me kwasesa na ye menya bia na no ape bia ye de na waka me ho na yatimi ahwe nyense no mama na matame ato me nti sata na mo ba ma ni na mo ba ma ni nyamai nti bra bi obeton force e wo tichiman nti o ma na wa maniska be wa 50 na abrampa ase tembi out wa na risa wa no so upu sana ade ebi wa na wa man 50 cedis ade ya ebi wa 30 cedis ana woni na nanom na ya communicate Malady, ya na mi fa ensem no mu adwene. Oti obi ana o ka wo risa wa no so ade ya na wo ase upu risa no Dem mi pu risa. Mi ti asem mo mi nyanda je ma asem no. Tianuti na atemku ade yo dia konwa de rusi so ade odo kire nye ayo e na aso penkawa nso sei akonya sem no emma ye kra no wo senkawa na me hye dada ana akonya no so asan ba na nanu ma mo ba konwa mo owure ma we on temu ne so ba wale be mi nu aka yere ho dabi na nanu ma da roma no ba ko na ibesom na echire no ye be na nanu be frem bia meeting ni ade a na se wo se wale be ka ho na ye wo nkonya ti asema wo kan opon abekofie ene mekofie wo yiri ti ayan hawo ene mekofie en hawo ene mekofie my lady oh damn god me pa chona na brampa na wo be dwumo de ne ma bayo okura bodu a okura ayi skasa preku enokura ne ayi wo so no de kwase amuo nti won kwasore na mebusa no asem se tatada star no wagyaye a ne no mre beso awura yenko anim ba chonti me baba na mbesisa ka hwe me wo ye no na oba ebe hu abusiafo se me ne wo nti anya ira kwa nti me pam no akula na dina ode tu ne so ne bla no wo abuchire nti wo se ne bla no ba no ma be hwe abusiafo no ma ye ho ade nti osama me sa akọ ho me ko na ma asem tembia na oha me echire de no de ma asem ha wo me pa chan na last me ba no ejare anajo ibia yakọ aso na me sisa de onko ja me sofo no na in fact na nko no mo mpa na me di na akọ clinic sa me hu so
nti o ma ye koye ni 3 days time na me kwa sorry Sunday me buy no na wasesa ne niama afiri dem ho eko satana na wo sen na baako enso bon sasem no na brampa ye nu ba bia enso won suro obesa akono de akom no akọ mienu ni na yagusu o de egbe ngba bia sem baako mama me nko eno chikura maja wale ma me kunu aka baby to aso nti mama yes anu na bla bia ni wo fi o si wo fi ma se am kuro na me refi bla ko fi na one na yire ni store for bi o mo wani mo na mo pe kakra na me frɛ me bla ba ko na pe kakra na me di fa free nkrai ho ebe sin ko banna mama efiri o nhwa akola no on fi no onya ne hwe o frɛ na o si yo mate eno no ni sister bi mi ne mo no but say de mi ni bebe o frɛ mama efi ba mi ni bebe o na ba ma no ni ba bi o isa wan kra oduma nkra bro no ye frɛ o sen oduma nkra bro no bi do oduma na akofa ehoka sa na nsen ya no mo te sa bro no no ana mente da oduma ekuru mo ankra mo kan kire ye ni ekuru dada nti mama o mfi akola no mama me ko wale mama me kuna wu ajame won sosa enso agina wasan wo ntafo me se ni me kuna wu de wo ba hwani woni ne wo sen ba ko pe en onu wo wen je no achi na wo sa ko wale biem wo so wo to de wa komiensa amfa wako baako amfa ti wonnwene wo ho na wonye wadwuma wasan akwale biem ono so ne wo san ene ono so awu agya wo e de ne kunu mpa kyew ne de mintimi nkyere na wo se ye den na wo ho fa ye den na fe ase wato miriku ha ase ahokyere na adults nti adwuma na san kwala ndọọso kwala nsia na me hyi bidie me ankasa me de kuma na etwa bidie na me de hye na me yes wa ubudua na wo de atwa hye bidie wa me phone so kra bie kra o meka o bana ho nje awrade kuma yare ye ahokyira be wi ase awrade na me see me about 18 years na no Sunday wadwane kwai wadwane kwani blamp you for awrade ose me ntimi nya ne mu ama no SS font Emma me die tire ko police video ni bi wo ho bi mu fa bi ma ye hwe ma mi amani se me dan life woman fa me be say ko nje be sai me ana ma plan ko na 18 years na kwaje phone kwana dwane aho kire ontimi dan say me ko da mo de ambulance kwa na family me ko da doctor me ba say bi o mo ntimi no mo di ba nsoko o mo ntimi no mo se me mra sunya hi 30G me ba ji no scam aka no minya se de na ayi wakoma ya na makoma me pressure no kosura na makokoma ndi ska no manya aduma den ti Monday no ye to mu fu kakra mu tie die ye di mu na mo nyam wo fa kwa ku kan ye di mu na mu tumire kire se ade no obi nka se awo no ye o eye obi nka se obi wo enye ba se obi nkola nsia hu na mani bebre se no adwen mambe ni vwe mi ko mo yes kada ka eni o mu padwuma nye no mu suso o mu kakra o mo nya nye dwuma akane otos na akula na dwane free mi nje mi yare so na tena mi wo clinic ho awo chen to akula na dwane jame se woni ba bi owo so wo mpanyufo no na na ekoka o si won si mi nje bi adenti minimum o si obre na nse mi yare o na hwe mo na ko ba de ba mi yediti o si won tena mi nje bi school no ma mi nkonko je transfer mo na mpanyufo no mi ensa no wa mama o nkola no mi no mo papa hwe o papa ne papa no ana ono so mi ni jaye no wan hwe ni da me na mi hwe anyin ze na ma akola no mi wo no ma hwe na ma na betru 18 years papa na hwe nya me ni ma ji akola no ni mi aka gu akola ni tim e ma akola na po me ni pe hu na ma akola na po me wa hwe wa ade rade mi receipt mi bi banda for the asem to ma na to ma sin wo mi ku papa we free ba 90 ani abre pa eti ma mi sira mun ka bi na me ba papa no wan sho no ma me na me ho tsire me mi dunya me
You come up here, can we see by the dear the way I did. Mama, super, and I'm a chat jam to Kim, Manama Cotton, Henry City. They have never my betty and you, Mamma. My mammy, Obia de Matin say my phone. It says, I bear man, where BJ, when you're no friend. Ewura anti bi we be na be ko no maye na ja anante na asa wo nante no sister ye twan why be ko no maye na fa wo to no afi akonwa so no abadwuma na nsra no dos hey asemuni nje se we ada na wudidi ni ade ba jo ma no kura mi ta obi nche wo kioso enti mi ka tell me papa ni say nam fofo no mfre bi nka o menya kiosk bi wo akra mamia anka mi ti aye kakra ga na ye wono doctor sis eduma na me ye no mi jai yes I want na sa baby mo me wu ajankula no me ba mi kunda na no akula ri dwan ba no we sekre me me wa bro chire bi na abre me 10 million sekre sika o de bre me am de be ya de ama no makọ item le we de abobo ba me so ne me yem o hihye me be kukuru de ama no Jadi na ka pesa uton. Oh my John can be me ba so market say ntosi ni ade kula na nka me te ba me ni me bia me da. Me bia me da ndi me ni bi. Ma abran so ne ba Josephine ti obi fie de enkoje ma. Ai mu be wie mu de boni betua e ka ma abran ne ba Josephine. Betina TV so bo so dwetire. Na ma abran no fu pra. Nyame ye o madum nya ba bi tro mu ye no mu se mu ni mfa ne bo. Me se champo onte ho tew ene ye bere kopa wanya no you yan kwa man so se bla ne friends en eja minta hello Laza bla minta ya mami ye pa me po asem na ho te say boko yo we dia uni aba o hini ni o Sompa TV Kumasi Swame obe me wo Kumasi Swame wuni mababa wa friend adwo abronya Sister Bronya, bandani lady bi oso ni na wo baba wa fefefe. Akra ni kutan. Oso ni wo baba mu wa kama. Minta, me pa cho ni ma ajwa Bronya. Aya mi no. Oso ni wo baba mu wa no kre. Na oso say akola ni hye no, we yi wani kura no kre o. Hello? Me so ase akwala no wo nhwe no eye no kre Abrano ai no nada na wo nhwe no efi mamre so bentira ngi me pa cha mame na ye den linta mame na me na tinka uche mi tie o me na tinka ba mame so bentira ba bi no me ye fa kora mame no me na tinka me ye ba ni so la o di abo enu no ma de ya na mi go dale wo yi wa no obru wa bru nua obru nua alo ko yele ni me obru nua min bobi kwanutum na me pa cha o minta sabi so anu na ya obone a wa wo bade enu de fa wo be fa na wo ben mi sa bi da ba mi na e mi ase o da me to skana onu be skana di bi na me abia no ani be fa wo ben any ever fa kwala ne kwa way because mami o se wo yale wu de wa ya obe omobo ye de na baji kura sika ya ji ne wonya enti akwala no so be basa basa kwala wonyi wan sha no de ho akobo akromfo ti no ka so be na kwala no mami ni benya bia di nti dia minta wan sha na wo bra ya kwa wo na kwala na sei enti me pa cho me fa wansra ho abufuo wo de maame no na sam to twene baabi na wo ba de wa daworo ma wai me pa cho wo namba ni mi wi ame amefre wai yo me da sipi ya munya ya bobo no abobo nua on kai dua kra me bo me money dua da me nya bi mi se champo de brem so mama me da se so mama sese kra no emeyi aye o mo be na wo kanu the maybe one more course was and carry two hufu and so still na ya na say refuse you say abrabono na one person bokọ anim ansa no my assignment mi hu ne aba beto no enkolensia de edin na enso so no se obi a eba be fa ne ban se ne wonu ba ko aka se ya enso na hu ban ha no ne mo adwuma na ya wo ye de wonya se ne wo ka no
wabe kuma se de som kakra bi wono ma ebetimi abona konhoma na so ma me ne me kan se emma yenhwe bibi yie ne yehu se abrabo no nya be ma ne ma ye bobrɛw na tem bia no ye ni aso no se ne na wu preachi se emre ne so a Onyakopon obehira enso mfa ye emma nya sumye na yehu se ye ni akasa nso no ye betimi agina pintin ayi adwuma ukọ so amedwuma a emma bebre adwuma omo ye omo na de hwe omo ma what enti jesu no na wo ba se de bibia be ye what cause say I can say woman bibi kro oni ba bi da obeda akoton eno so issue problem my lady me da say me chia ye tie for ni ahefu yina da bia me ka me se ma eduru mbre bia ye nya ahwe yie sebi wo ba de wonya wo ba ko mienu wo miensa de a asem alanko sebi wo tia wade ya se kura wo kunu hwe wiye kura na wo hawo ni amane bebre to da na ho kyere ne ma bebre ba wo so na kan pese woni be ma bi a we de wo so mu ti wo de ne se wo be sinkete na sebi wo be di pa na de be hwe wo ma dan se me frɛ wo bi e na akosi ne so me bobo number na ma mix number ba ako saa ne ma we wrong call no eye tire ne ye de ko ginyame ye wadom na bia nipa a ekosi ne so no te se my lady kafra wo de ibi ene no anya nipa papa ma na so mu na emom se wo fra kosi wo bi so no wo be so mu ne de se nyame anya wadom a wei odonim cause anya no fofo se me man kopel ana man ko chinchira nkobere nkopɛ number wo na afre na abesi so na me ne wakeka sabe wo ko so a fanyansa to ne ma bi ho kakra kopɛ bi di na emom nkwaye wa adwen se wo kɔwo ebia na kakra won ho de beboa wo ama support wo mana no de ye wo ho ti sabe eduru mre bi a ma ye ka de akyere mo ene ye nuakum ye nua baayi ba bi a watifi adure de nanka wanyini etina wo senka wototo wo niema bi ye kwaso me yansa wo ho dada wo kofa ba ko be ka ho a enkran ho pa na wo kopa dia na wo kopa be ma eti duru mre bi a ya na ye ne ya kofa eniema ne hawo ne amane ye dai ebe so aye ne yanka se hu ti ya ma ye ninna ho e wo saa kwan ne so na kwasi mentazo ye ga bibi nkyirawo wa woti ho ye na wadidie ya wo ye frɛ wa aka se me hwɛ me ba na ene sei wo bo wudua wo kwan be so na me mfa saa kwanya we so emma mama me kasa mu we nkyira mo ye wo mema binom wo ha mo ne ma da o mo wu atimi wu ba to mo nya ja mo we ma eti sa ko pa ho asa se mebo odua de ne na kyese wa kuni kura kyese wo so bebo medua ntimi hwɛ me ba e de na wo ye so bebo odua nti wo hwɛ wo ba eti ye besere my lady we de wadawroma enya den abra kwasi wanka ne bone so wagye ne phone so watum sa abofra na obehwɛ na yesere na dawroma omra na o mehwɛ abofra na maame ne so onya den onya na hoto ne mo mesere mi nua yi se achia na mui ewiase nyama awie ye nye den emfa ma nti koso na bo ho so na mi se nye den a yetiefo ne ahwefo ye hwɛ wo saa akwa bibia be ka mama asundua ba my lady me de manu asi na abrampa my lady be da sipi obey asoma metimi aka che ne se ono ane mistakes na de na duru ba bia waduru no emi se wa hya ase wa wo baako mienu ne nyina na nhwɛ no nkoye o se o kopepa bia di o se yafro na abesi uso na o se akoya wakɔ my lady se ototo na akwan yi a ebia nka yeye ma no ene mema na ya ba no obia no pa awade obia ni wo pa awade maako edie mope my lady me say wuyi mema ten bia gina won mu baako pe na pese o ware ene ya yiwo mu eje wura no ne yade a wo yare sese ne hawa eda no sese ono ana akɔfa ama no senko wo baako mienu no hu senko no to no bo ase se ono ankasa de nya de obeto aso na ono abeya adwuma ahwemienu na my lady kan ho oden se ne nese de ositi a se yade aba be so my lady me de metimi aka ne se mema hweye mema hweye my lady mema bi de omani bo mu asafo yene ofa obe wa hu se obi ani ho esiremfo no anase banafo no okay no so nyini se no ware mema no so ware nti omukɔ ti obi ahwe ne yire ana say o ma wanzu ni obi anti no osisi no na sabi da bia ya ka ne dan mu ha se be ma wo pese onyini na wudidi ya hwe oba se wan hwe oba stroke be so mu na wo ya de a wapi ne ho eno na ma bebre esora no mbo bi on sa brante ni suro edua nti ozo ka zo se no ne krakra one ne ka ne sei de me ka che ne se ababa wai se krache ne ye friend na se still o se nya de a wai na yo so behwe na sabi ebru sabi nya do papa nya wi abone nya wi ye ne nananom ne nam kasame oh ye yini pata bia mu nwotwe e ka ho me ka ho bi woni nananom ne nam pia eti u pati onya dai eti me de beti aka che se scratch ne ye friend so say o mfi akra na hwa no hwe na kasa prakunie my lady me beti mi aka no
kasaprekunie snap so wa ha ana nkosua so guade mu me no ye fm station ye mobia dabi ma lady ma me kan na mani abre enipa bi kasapreku na wo de nam enipa bi do mo abo ho asafo yene etu se be chinchina twintwan ya chinchina twa no so won hwe na won wa ze wa bra wie won fa nye no on na bibia eno obeba me akoka ho asem na se won waja tatalasta my lady ma me kan se mi jire me se tatalasta waja me de si asem so am wate ne ye my lady he ene wi ase no enipa nsuro bone sisi so ka se bible so yenya mi nie o ka kora o yenya mi nie o fa kosua ne nsa pe no wakoto tina na one nana no enti me pe kasa bia wo ba program crab kit me dia ba be si ase de be ye nipa be sua de wo saa ne ma me gike my lady kasa preko fu enie my lady eni na de bi ana snap so ehim na de ana bobi anana no hia ase ye no mu de hu omo ho eye nwansa na de bi na kusua abibifo ai se me no ye mobia dai mu nipa ne se on tiase no hwe ne ba no be hana mama me awu ajankra na me mekere ma be ma na dikai jo my lady mate abusuya samu abati program isusu Abraham pasamo de best program isusu wo so ndo ne nananom ne tuya na mo kesa kra ne ye oba ba wo he wo seme wati wo oba na so seme abusuafo asemu ye awreho enso ase didi agro na ye maami bi won kokko ye ne story ne baba mu wa enkran prosini abakoda ni tuo e makora ya hye fridge enfie sani enfie mienu akranda so hye fridge ye nyi akoda ne mama mi ni nkonkosie e mama mi di police headquarters akwanya ba ni mpanifo nyina e di nkomo mama mi na self nkokko aba na update bi wachire mama nko ba bia na ye be solid program yisu no wo yo be sia manwansasi nya odi abram kura de ye ka kona gisa abram pama ne kasa preko sanse sa na be sie e sa na be sie me de ye sofo mama ti me de dua body enso so no de oni pakra pon no be gina kwa na no wo de wo ntime nye wo sofo mama so de kan wa yin ho e be je bible na to enne e bi usua tworo konkro bi usua koran enne bi usua dua tu do ane na no my lady ekwem de mami fa so wontena ase de na nso makoma wo soro pa mate na botre eti abusua mama nko ba bia sasem simadu mama nko ba bia na ye be konko ayi police headquarters sesia ni akohedi free hon so eboboba ye mami ya kuni ba sha fridge mi fi nsha mienu no miwura ye nko mami ena mi de ncha kese e fi sasem aso ye ebre ne watifo nyina na sanya da bia meka no sasem de se wonya te sasem pa ngese eye nupa eye bibiduro krogen ena ye de ebreo na ope no asi weda no mu asesa nyare bebre ena aba na obi wo ho a ope no enyaba se ya obe yare ya kuti se ope no ebeko obe yare da bia no yare ene wo yare bi ekowu agese ba ebekra no the immune system no ewo form ayemre mame eno so na de wonam enti na sasam say fresh herbal measure enonom so when your fresh herbal measure enonom a ebe boost wo immune system no ama onipa ahoden aba onipa bi ama wa strong so onipa immune system no enye strong sayare ebo wa sani sifa twon fa bo so no enya asem ketua covid ba ye ebinum enya bi recover na immune system no strong ba na omokwa na omunnim se omanya yare ni bi etu onipa de wo ho a ehu behia se obenya fresh herbal measure anonom me say drugstore and herbal shop bia bekomu bia no obenya sasam enupa ne bi ato fresh herbal measure wo hoi niane moja no entimi enu afusane ewo nipa bia ne mu yie eba ne saa eye cholesterol ena ewo wo nipa bia nim eye srade enti se osrade no ebetimi anane ama moja no etimi adi afusane yie ewo nipa bia mu a eye fresh herbal measure se wunya fresh herbal measure ni bi enonom a me say srade na ewo nipa bia nim ni nyina no ebe nane obi wo ho a ni moja no esanse entumi ni afusane ewo nipa bia mu ntino se wotena asaka na se osori a gese wo de nine pempem ho ansana watumi anante ato aso na ni moja no na ni nan no apon na ni nine de o se ananse akere ananse enye police ni kise o moja betimi adi afusane yie ewo nipa bia mu a eye fresh herbal measure me say se wo penchirechire mu a sasem number no ye 0243 559319
ni ane moja entimi ni afusane e wɔ nipa bia mu yie no saafo no ɛyɛ na ɔmo ɛtae wɔ heart related problems if you say akoma no ɛno the pompi moja no e wɔ nipa bia mu yie igi sɛ ɛkɔba sɛ wo moja no entimi ni afusane yie a na the pressure abeto akoma ne so ɛne na akoma yɛ ne ya ɔkyena ɔsɛ me wɔ heart burns me will say unu nom fresh herbal mixture ni nyina ɛbɛkɔ ama akoma no nso emu ayɛ kama ɛwɔ hɔ de ama wana wɔwɔ heart related problems no dodo na ɛtai ɛwɔ BP ɔmo yɛ hypertensive patient da bia meka obi wɔ hɔ a ni BP no or record a BP of 220 185 175 ɔfa ne normal ɛde kyerɛ sɛ BP ɛwɔ hɔ ɛnyɛ ya ɛnyɛ tipaye ɛnyɛ yam yare a ɛbɛyɛ ne ya ama ne ho akyere no eti sɛ ɔsɔre na sɛ ni BP ne yɛse ɛwɔ soro a na wafa ne normal sɛ wunya fresh herbal mixture ɛno no a BP ni nyina beba form ama won so ho atinya to minimum bi a na o record a BP of 185 175 na nsen me say the highest wa record e 119 eti fresh herbal mixture ebeboa o sa wo sciatica onankokom atwetwon pa osore a obi o ho a ogina kakra gese wotena ase eba ne sa emwa o wan hwe ya eno any stroke enenam per fresh herbal mixture ne wanya stroke a afei na all recover obi wo a wanya stroke but the recovery no e very slow eba ne sa e wo so no fresh herbal mixture na e boost immune system no na o recovery no so aye quick e wo ho e de amount diabetes e yes yare e yare bone so nga diabetes na say early stage no wan pe aduro anom ama ase antukura ama wa ebeduru ba bi no na abeye chronic disease e wo so e krankro it is a sugar no okọ hospital ama doctor aka kira wo say o ye anya diabetes a e wo say ufi ase enonom fresh herbal mixture unya fresh herbal mixture ni bi no mu a bibia e be ye kama e wo ho enso e de ama wo fresh cold capsules e ye kokwa aduro a aduro na no adi ne din enam panifo say asempa e yetia se wo kokko no wo de afifiri wo wo ani etiotia wanim afifiri wo to untumi ntena ase wo tena ase na watena wo to fa o bre ononom fresh cold capsules a ebe shi koko no ase nyina e de ama wo na fresh capsules e wo ho no ene herbal mixture no enenam ngise wunya fresh cold capsules ni bia na wunya fresh herbal mixture e de aka ho nia owo sisi yare e severe waist pain sisi ye ne ya pa enya asem ketua no ono nso se onya fresh cold capsules enonom wa nyina beko na nia ma amanfo sisi e ye o me ya no kan obi se obi sisi e ne ya na onipa kono owo 80 years 60 years and above and the young age 17 years 18 years let's see yare kun enasem kotwa ne akoba ne sa ne say Ghana ha no adwumaden na nipa ye dididie market day udu so market ha kotoku edo obi kwanti a ka say odi kope kakra e de akopodwe no enasem kotwa obeduna sisigina ne ya sasem say per fresh cold capsules enonom unya fresh cold capsules a lama usisi yare ni nyina akọ ama hoden atimi aba se wo yama tim wodidi nansa na se wuntumi enya wo nan ya wode wafuru na aye kapu unya fresh cold capsules anonom a ni nyina ebekọ ama hoden atimi aba fresh man capsules aye memma do tatahwea sasem di aba edwaman so enya asem koto we ye bonamra ne fe say aye power to the men it is a proper herbal medicine for male vitality. Bema de obeye bema ye wo edimienu ye wo dadi ene ye wo dada. Se wo ye thought dada I guess ye wo da na wa dada di wo da utumidi. Okọ adwuma ba anwumre no nan na se wa bre o da. Ahemachi from nomiansa eba no. Sa men na se bema wo ye adwuma mo ye hu say yes wo ye bema. Eti bema de enye tai ne nko a akonhoma no enye enough. Minimum bia owo sika na ne rasa ne sika nyina koma obi wa damotom amanadi empaso adwuma no ehu hia entokwa kora ba ware mu a eno ne yedi siesie egisa wo ye bema na sa wo mpaso dwuma enye kama uhia fresh man capsules bibia ba ye kama obama ono oba sia 2 minutes na ne ho sana no eno ne me frɛ no wa ma me jamu ono bema ne sia ya ono oba ne sia obi okora ohu oba ne ho ano ne ho etimi esana no se wunya fresh man capsules a ebema bibia aye kama ne owo prostate enlargement emema yenyinyi nyina no yare a etai ha memma pa prostate enlargement
na do so twa no aye kese anajo me se wada do do okra no e na be 2 hours pe 5 minutes 15 minutes bia obesore na wajonso eba ne saa emwa eti per freshman capsules ebetina gina wo se twe ama bibia aye kama na saa yare no aye prostate enlargement no ebetimi age obema e de ato dem na bema no nom freshman capsules ama hoode aba ni nipaduam ama bema aye bema no na se obeba oba nchen na se eho aye trotro a eha adwen pa oba de wo be ye oba nya confidence ama wonam a wonya akokudura eye fresh lady capsules eye fresh lady capsules se wonya fresh lady capsules eno no mo a me se ensu fi bia oba eta gu basa ne nyema beta ye yoni nyina no ne nyina ebeko eho be chi kama ho be ye tight ho be ye fine eti pesasem nupa ni bi fresh lady capsules ni bi eno no se wonya fresh lady capsules ni bi eno no mo a oba eho nyina ebe ye kama nia owo low libido oba odi ne beko dem de wonsa be so ni mu aye ne upe bia still nia woda na woda team wonte hwe eba ne sa ha adwen ema mema ne kra adwen say oh ebi adwuma na enhye da enkoyie oba eba ne sa per fresh lady capsules anonom sa dro we ni e bo ne man friend say yopo fresh bema oba aye kama bema bibia aye kama e ho de amount nia ne menses ema yie obi wo ho a 3 months 4 months in the menses no ema ye enase de nyina na ema o eba na emomu no a stop it be 3 months 4 months di emaye onom fresh lady capsules a ebe twe e de aba ama bibia aye kama e ho de ama na kana herbal mixture no no na ye malaria do tatahwea sasem e de aba edwaman so se wo malaria no ete sen unya kana herbal mixture wo typhoid unya kana herbal mixture enomo a o typhoid ene o malaria ni nyina ebeko na kana duro no ano eden etu obi wo a onom kana heba mesa no anopa awia na se ne ho ye ne oyarefo pa ne wagya anom eba ne sa o sensen bo ano minimo obi a wanya malaria amede catheter ato ne bemam emma malaria enye ento dem emfa wo bema ento ho pe kana heba mesa enonom me se drugstore ne heba shop bia beko bia no ubenya endo ni bia to numbers no ye 0243 559319 pesasem nupa ni benom na obede wo ho entimimra na obede wo ho fresh lady enya sam keto ama me se ho adanse die crofo fre obeche kama be kama me da se my lady ya me sha opo so pa me da se de du pa me sha fo sasem no po no ai wad no aju de na yegusu Sompa Nkomo no get result abram pa fre lady ni be o meje 5 million bi mfa nkwe ye bende na o mo be donation wo mo mla eja entokwa ni bi ho ana me amaje akwa wanye ne saa enye ye ni nyina si ebeja abo mami yenye birthday ni free Abigail I ready mami yenye free birthday na ready yenko me pa cho birthday na ready ohima adrowa yebo a asumin odina woda ezi College of Education free Elizabeth and always show yes ro nyame nhira de man papa ebra wodi na wode yenko yani Obapa Constance Boachi and if you nya be ma Akins Banks ono so se wo we show se ne nyame nhira manfra dom nkwadom amen Deaconesses Doris Insia Oma and I wish we mama hallelujah and now we do our day Pentecost nyame a ugina nanim no so mfa nkwatenten enso ene ne panyina enye uchifa amen ensign ebi wo ho me ebi ma ka achire mienu osu alenda precious de e wo ho oh me bre odi abram so Abigail be ka se asa enso be ko ne wo ho oh ebi ejuju ada frustration no Abigail ni di ni perfect e too much do enti wo ho about fat ja kasa no ave yenkoyanim we patch office who variances doctor catch yourself variances how uterus num me patch uti so si hormonal imbalance obra yo nsisu so ehun testimonies gu ye fon so obi bra yo enye oseme de badako a eno anu no de aka nyina ye drop na asuso kokoko me start say me num office be ye mfie num ni afi no metime nya me menses ato aso 5 days na bati se kota ebusuafo ye mfa de pa ade boni en mawo
midpoint pharmacy for no power the abano oba wo hormonal imbalance irregular menstrual cycle ene de keka ka ho ni nyina fa wodie mu asema ame wo bachima manaduro we bi no amekonto kwatwa ye bi a ontumi nko obra wokọ boarding school no infections ahodo no bomoden ye de eye medical tablet ene ye malaria duro ene ne suspension kolade enso de aba offsist free 0596 607 859 are you ready? Sister natural spices osi didi peche yeni ya nkete ya kakadro ya garlic ya colander ya bay leaf ene ya diaye ya wakoko de ya wo fish de ya wo nantwie de ya wo dwan de ya wa ponche de ene ya diaye we osi no artificial colors no monosodium ya wadum pampa so pz Roman Herbal bantama dwom so ami dwom ye papa jema bedun sa no nwuma ni bia bomodin aso obaji bie mafie eye kama sansen kwan no be hwam 0243 535 025 Gentleman Dental Clinic osen ubetwi osen eye gentleman ena no so no ebeboa wo ama wosen wanum aye kama so pe say wo hya wo sen ana wusi esie wanum bon ni nyina no this a judgment ena ebeboa wo yewo abreport total filling station wachiri wa 0559 139582 faith mama faith you enuro nketwa Mr. Pacha wo se fa hye utekremase ebetu yade se kikim upusa wani stroke achew ayamukuro upon waposo faith ente hyewa faith yewo ahenema kokoben 80 mu hwa womodi aso be freze 0244583859 meko Canada ko Canada sisi miko UK miko suade New Zealand aba sisi Germany ene ye pon ya meko oso obeje visa mam obetwa tikiti amam free wonum ewo 0249000448 Ghana Growth Pajumaye me pacho umfie no odunum kopemadu asem Pajumaye kofre 0308 255775 TIME me pacho eye tie wose malaria pay onumu ato kokete so awo na ubufa so na ubufa so da bi time HH den sansa gugu be manu wa hamu na be bia time HH eye 0244417669 edu chumuwa titi eduro pa we dia titi mutantimo na nabra titi eduro pa efisi aduonu ni no obaye waye adwuma na che wose ayamutim ni nyina edu chuma chese ma bi eduro wei na malaria duro ni die chese kama ono ya no wate asi o tonic aka ho e na mankapu be ma de no bejina sirebe pacho eye 0599415191 we eye 2 pure mineral water eye nsukrojin emu da ho nsukrojin se wo ye yiye abedintuo ebutuo bia bi wase a eye 2 pure eye 0538141360 Lawson Beverages Company Limited Dr. Lawson no delay my capsules say draw we say emema agina mu ache ni Lawson na pire fra wonom e was 0248619999 we die bread of heaven for so wo ye nkanya aso nyame dwuma na ze ekoso no Safa Gardens obi amfa no wonyi asmasu kumase enkonua bia ebe papa wo so aton sa dia fra so fo bebre so obi amfa na nimo nyamra nti wo how bi da so a kono ko bompaye na nyame nyewo oso pemu nchemu afra 0260790550 Boris B enam papa fie no de den ne de emre kamoni na aku no eti obi atimi wi apuntu obia se bronya bebai apuntu obia 0544444453 oboase baby diaper diaper papa nti mrante no meba yegusu ayewo timonto mamoma otobe wu se wisi kama akwara ne to mpro 024036030639 Rubat lubricant engine oil yede guka mu na ma engine nya ho na akuru fine wo se enye de otu mirikatente na emum de ne engine ho de enu nti ukoto engine oil say ye trotro say ye tikureta say ye ka bia eye Rubat lubricant eye 0592 350 916
givers. Enya duketua. Be ma do sinanimu a. Na wo da ye yatim kaja. Wo nkwa bo awe. E man be bu kra. Me pa cha wo jonso emu ye oya. Givers anka givers co capsules. Koko afifiri woto. Etuatua wo dimenti se wo kon wanim. Ayamutim. Givers eba mixture eno so ebetu malaria na koto be kura capsules no de o se enam nsa yade nyina bia ebetu akọ se gonorrhea bia ebetu ase 222470 ebusuafo abrampa abi mu frɛ eye oba na mra no meje 500 me rofo transe ye maami ofin kokko oso akotaduane amane ba ge de ne house yo anti bi be transe oba na ye maami wa bana ye musa no kwaso ga join video na ready. Me pa chow Abigail birthday na ready. Yanko. Ay, we na masa de aba. Ye ewurade nyankopon. MCR ho na ewo. Brenda ene wodi na woda. Yesire onyame hira. Kwatintin so edemano yenkweni we precious fafa abochi mia minu aketwa Rosemary Fiasamoa tachiman DJ Kobla abochi ne ba fafa na hwenhwen so de bia utwa foto anu aposu o ma mia na tu bebre wan fa bi okosko better school complex tachiman ene fafa odina woda misire nya minhira pa kwatintin edema fafa nimu die said your mamma no papa ni made no bomodin ase wonso bepem e de akọ anim akaba akọ usu alenda modern ye minuani your friend usu alenda modest boutique teach my francophone che minua pani enra no di na woda belated birthday kosoya onyame nhyiraw minua mame etesen o mame mema 500 what 5 million na wo de wuku no ye wi ne kokasa de besi bi ebe fro na we no pe bibi kakra na fa susom na kire no ye bete on kabro kire fo me ka kire mo se obi a wo pese wo ye mobroni moa mo femisi yeso na ye be ye edi mu no credit amount me de kakra kra a me ye to de bia ntokwa ni bi ho ane yenso age akon bible say yenso ye hwene so a bia ti de ebetimi no ye be ye me dofo e de asem na wo kan me ja akwan acha mama mi da se nyame nhira nyame ntomo nkwam baby biara scan free nyame mani pano di brepa o mani nkwatenti ni nyine che na na o ma mi so mani suo apipai mi dana se ono so be sere asere akopum wi ase awie amen na emom no wa ha mu ho no fantom agushem why se de ye uni bi ene atua enwi na tua 2 years kura ni me be man shiada 2 years ni uni bi ene se aye talewa order atale bronya meja kwan why ene so obedi birthday bronya ebe ya wu bronya bo so me no date me 26 ayo ye no aduane no ene ya wo paduane wo soro be ya otra bia why ase abrampa Facebook for ni so be hadwen pa o say the new boy we dey there bi do dey ba no so na msi ai say ye dey nyetim ketua ane me pa chawo eye maami waba e show so pen na we need ni put the same me pa chawo ni video na ready abi mu omo mo be you know donation omo mlai omo do so say me omo nyina na be ba ye ni brewu ti e ma mo time na mo twetwe mo a e te fa so omo de omo ne man be ko mon check you ne ma ne de senya nyina na be ba kwa at least e ma mo time omo mlai de me na ye adwuma oba patch say abi jama video no me patch oboko abi je fa video ni mai yo me patch net say boko ma men ba nya boko sa be ye na kakra ni patch udin de say efie nyako a enti mamenye amamre no kama na yenhwe me pacho mumie ntwa ehutew enko computer so agade enyimienu na omoba Abigail ye be stop ni ato aso ni asabo wate yanko yenu production
frustrating with passing. Any production, any amonone enyasem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey middle na wote ho a why stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no emo ye titiriti mentumi pon sorry ho na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Kofi po ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e 0248928 ebusuafo yama ye ho akwa abade aba Sompa Nkomo no so se de nyina yenim no afie bia Tarawa media yekofa by Dr. Blessed Foster Dano ne mpanifo so omo be menya nka ne nwisian so adidi nam Sompa chede so ene ye bo ho dawura be na kakra ni ne maame bia ukọ Liberty Conference mu a miwura ma ye wadubu achi dwumadi a wonyame de ato na koma so oka protocol fo no ho oba me ho se omo ye makokodrufo manimdifo ma ye de ho ye wi adwuma oma keke ho abom eboaboa ye ho ma hunsa afia ne kwawiye oma nkọ ba bia sanse ye wura o ma he aha no ye adwuma na ne banso ene ye bayinti omo pese omo ba Sompa Nkomo no so na omo be presentation de boa enyanka ene ekunafo no enti ampa omo de sie na yoyo ti omo ba unique ladies special unique ladies special mo ye special ampa mo hutwa papa mo ma yenya ne tiesa ma ba wie ya ma ba Sompa Nkomo sui e de na de mo ba ne wie de inkura ne bone Sompa acha de metai ebeye na me a me san ye wo fan enti na o se yakeka ye ho abum ema a ye boboa mobrofo na me hyiram enti afena so e wo se ye bepepa ekunafo ani wa mesu mo ye cheche enwisian so ewe mo enti unique ladies ye wo asafo wife e ho na ahwehwe ye ya obehu ye ye kuwe oba wonya adwuma wontimi njan ekuo no e wo se wo do nsa ba mo ye nsiefo aha na wo de tai ukunachi na wo hwe wo ma na wo boa afoforo nso a aka enti ye ba ya ekita ye nsam emo no bottle de shemu 5 no 10 5 by 5 no 10 jenese yi ni 1 5 by 5 nipa 50 mo ena gesha nso box 3 anwa enso box 3 tomato 3 biscuit 15 box chema ewisia na ye wo ye mpanimfo omo so ya sene ye patron nana pimuso ansa yamo ase ahenema hene wo UK na me hira no nana jumfo eye minor owo bonteso oba Elizabeth Martin wo Germany Hamburg nana kwandu ewo Canada mo ena ye mame nana amadu chuwa ewo PZ edum omunyina boye chidom na me hira wo ena sa enemen akoso na de yesho ne se yehia abrochefo se omomeso yasene na yentumi enko yanim emmo afoforo ku ye 7 months pepe peni oh ne ma yade ko babia enti me ne me mpanimfo na ye nantesie eno no na me ameka se eye
Nana Sompa Nkomo me na me founder my new unique ladies Nana ajikumwa ma bedi atwire okay enti omu nyina wa ha se enti obia ebedan ne ho edi ye breni nti nkakrakra adawodom enti ya maami nso hwan papa me pachao mene Nana ajikumwa ohima abedi atwire mo me wo ekuo numu ye boa se ekuo no emeye adepa emwa oman nyina isanse yehu ni se ekunafo omobo ewisia emobo enti yempa nyina ne se yesre oba ade se oma ya hoden ada ne da ye betumi e de abeboa ekunafo enyanka ne ona onibie ya no asem yo yeda se ko de dabe na muhia ni ade bia na obi pese koye na kono obedwo bia dawodo makwanda ho me fa cho me da niema no ene edwagu no yase kasa ekuo no yen meeting okay den say nkrofo emre esan say obi aware egu ekuo ho a emfaso obi a eni so ye bibia wo ye platforms online fa cho yo ti sana edi ti so obi pese obedwo bia kwan ne sen number obefre 0246 39 87 65 0247 39 87 65 me pacho ekuo bia won hyehyeye obi wo ha ese ye de age a waafo nko a anasese momu de no bibisa ho me pacho ye ji obi a ye hia ne se wo oba wo ye adwuma onye adwuma de a dabi ntimenyo te se odo nsa ye adwuma yo te online na moye mu meetings da ben na moye meetings no always be your platform no okay bi omu wi a fa me number ma cheerlead o ma me hire na ye video ye video na mama na mo de atom platform no so ama mpanifo na hu se mo de niema no mo deliver ama na ye kama me dofo ahima be de akire wo bibi etwato a mo weka yo me pacho me da se bebre yen so ye de aseda be ma mo bebre se ye ba ye mo so mo age yen ofeso amaduma die moda na di ama sese yen so wiase nyina ehu yen t-shirt no so ya mo famo de emre na ma twere me din a ye da se erade ya adom na beka yen ho nko de t-shirt no de onsa beka bi okay pacho obi be mo skatua bi wo yo me pacho registration ye 100 cedis okay na monthly dues eno de monthly dues no ye ntua na de ye ne say ebi a ye ba wo program say wo ware a ye hye provisions amount into eno na obi atua 50 cedis a month eno ye de hye emo anwo na de me pesa na ma no me me da di sane ma bebre ba mo de bra mi eye duru a ahoho besra wo ware a ahoho beba ma won so a wawo a na odia na ese ye dobe na mo fasika ma me ye be ma wo provisions na chi na 10,000 so bia so oh when you say ujetire shekura wi ana wasa de buru me pa cho ba ojina aso anu yo meka wi secretary ka bibi kitu abi le na ebre ya mamo mire bibire new unique ladies special and I we mama so as a romantic we dey na dey echi se number no na na support de mai no secretary na ka say me so me number won get so friend na na wa nya na wa e busy 0540 350115 pacho me si number ne so bi 0540 350115 me na me secretary e wo new ladies your friend is Sandra Ode you Sandra mate mami Ode me fa konya isu me mpani for me ma me say open to 100 ai enti madaroma me pa cho hwe omu nyina me omre mi bi obi a me tell bako yes me free baby na me buy baby ya me free tachiman basra so dem oh nana mo me basra kunafo me yibi maybe to me kuro ma chemoda me ma me so Pentecost penne I want so kunafo eti bi pe entomo ha se wo hini ni pa matena fidie kasie so afimwa na dofo ntimi anche me ntoma 100 dia esem je adwuma ne
Eti esa mo me. My bro kente mienu. Kente. Mienu. Yo enti ohiri emporium askwa na he. Bra me ntoma. Eti mo so mo ba bra me sei. Obama me say chaplain kasa mama obama me say adawo chaplain na kasa Elizabeth Ansa mama Lizi pacho edwumedie bibie mu no nyame nimu a enye yi no kwasem nyame onimu a enye yi nti yehu se ye ma kokudufo no empa yeso edi mu akotene pa ya eye yi nti entoma no wabisa eso surprise na beba ye de beblo ye nse obo ye de beblo Emma wa ebeji unsem yo ye das na Emma me number no say me secretary ba kasi tobro se tuntum wo de be ma anti bi wo bo man say si a na ma me high ni emfa videos Shadrack video we man nchekora na mo fanto o mo platform no so na abrochefo ni nyina hu say o ma deliver enti kente no ekonafo ni benya kente sika me de be hihye mu o me de be pam de no de me ameka a me de hihye mu me ntimi mo ntoma sika nka ho ti ntoma ne de mo mane ya mu sokora wo ba fa kente no aba ayo ti ye no de ese tumi bu ebu me so atena fidika se so aye kwa afi na me pentoma 100 ne me nya de a na brampa na chesenka adwuma no nanka ma anya ni ye kura eti menya boro sokora ye yasemu enti umaye oso be ma me mienu secretary nyame hira oso be ma me mienu nyame hira papa sese kese obe ma me tu e na chaplain so say surprise minimum de ode beba bi abrochirefo no so ate yenkan because ni nyina no man pikin so say tu ye de boa ekunafo ntie mu nhira de bible say de ohunu mobroni mobode afem awurade o medofo eto da bia ye yama asase mu ayi gusu no e counto na me de me ni nyame wapam wafo de bomunti me no wo de wafo de bo fami so a ene hwe kente akonofo bi we de kunani bi a wanya be ma fofra wo be wa na me de ama no nyame nhira mo o ma dwuma yi aye me de hwe wo we kente ba chawo hwe na kono cha lady oso yin ni fa kwam wakunafo to de wo ye kunani no bi ato so bo so be wa wo me de ama no eno me ton kente ma wuji ne wa yi ni di say minya me de kokwan so jo emu betre ati emu betre pa o ma he ba de emu betre liberty liberty eti meja mo kwan erade nhira mo bi you the number na ma ni ma be de etre nso entoma no meboa mienu nyame nhira wo nti esi a yenya sei abroten yenya broten na me wo ho surprise yo abrochire fe nyina matse ti ohinu adaro ma abrochire fo no omumra na momra me join new unique ladies special new unique ladies special they say this champion do ma ko jim na jim new unique ladies special boy special pa e ma kokodrufo meja mo kwan won so be ma gweda bi o ri podies e memu tilapia ya chi no anwa fofurom na pai do nyame won so be ma me say geti wa ba geti wa chesa ye treasure nyame shiramu na afi mu nyina ma ye ba ye kwan kanye kula edamasi ejam kwan yo nyame famo nko oba kasi fa number na man Shadrack me pa cho ye video ho asem adwuma dede na mfama Charlie me pa cho ma me ha ma me hu say wa why na ha no ya ne doso case number 2 na labra pa tu si akonya so na jira ba ho ma me nya akon eyi no be nya akofra ya wate atomu me pa cho me fi nkoko na botire na me nkama ho ofri nkoko ene wasan ya waba no kwa order in court here mami na akwem sasem ya boso pen ene yesa boso bi mu enu ntina ye said ye nuanum ya be ye yesre so bia onsem wo mu bie so mpache de wo so betimi de wo de aba na wonyame
afa so ahira brochirefo ye maame Teresa akyereko wara beba yi boshema no famten oba Cynthia ame ya doma mu nyina me sebo de de beba nti beki London ye papa kwadobu okuri nom mekuma akua Patricia Amsterdam na me hira mo ene ye papa ko broni no mu boaboa mo enim sem beba Ghana ohini ni fan club afie mo be ya mana efe ohini ni sons and daughters both Ghana and continent ni nyina mo de beba ama eno so aye kama pa edi amaye eno nti na de wo no maame nyako yeso iwa baso eno wasan ba edi ene siye me pa che no kra me di asembe to manim se me be firim me pa cha bia enani de di kan obi tie se be ya obeti ase yenti yemfrase munko kan kire braje fo me yemire police ni na bo me betu ewo Taifa Accra den baby according to no you say Saturday ana according to say woman bi sen kwala na be yi ne be kula eti woman ne kofa police no ana police na shoot me ba no enye bullet ba ko no shoot be kula no drink be kula no bullet na wo shoot no to so 3 times every koye promoted no na ahyase no na asem ko di Accra Central commander na no ho no mo friend Gariba omo toso mia brafe na mentehwe na kwala ne papa so mama hu ne ekọ enti mama de beto mo anim esa se me ni chigina fo bia afa me ba ye nso no me kosi ACP so ema wono nso no kware oje me few so di manim e de me koye ekosi afia tenge according to woman Penia is so CID penny. Eti yakoya no woman ne make kan sem bebre bi ba me kire ne se be ma no yen ya kan mamre mpo be ma no kran kwale go on hwe wom wanya me ho ade eti akwala ne kura no kwanya na me pe hu me ma na boy no e de kwala ne tetaye no ama ma me ne beti ase ana o se no kure sate sade a ene munko ye estimate mra eye busua no eti ampa so ye koye estimate e ma me na aka se compensation bi e ka ho o de be ka ho ama yen eti ye koye estimate no ne de compensation ye den e ka ho koye e beto se ne akwala ne boni ku odi ye beto se ne omo ma me copy for ho paper obi anfa ama me eti akwala da so she fridge akwala ne da so she fridge mu na fridge e ko 2 years ni next year na akwala 2 years kura ni akwala me band does me first born na me nim say yenya man ya timumpo na yenya police for yenya ya tight me pa che uba mami nyako ene ye kai ye ma wo police headquarters ko si mpanifo no so me ko si wo mo so no nyabotre said ye be ya obi be hu senya sa adwuma no yaje ato ho ye to na mo bi ko duru baabi na ye se wo hwa wo kum ene ma kwan mo ba ha na wo ko ene de ne sensi me ko ya no se yakoye estimate akọ ye ebeto sene maintain estimate na mo ko ye no estimate ye di be si abofra no na police ni sam fa ya afia tenge woman penny ya am no kire me se attorney general de aba se police ni ye fa ne kokotu enkodi na asem na botrenya attorney general attorney enya attorney okay so yeah no you mo order ya na sending na yesua de wa hwa no akoka na bontin sa attorney na yasere order in court eti am na akọ na kire se nipa prosini na wo bo akola ni tuo no se wono no wo wan mi hu no beto senne minimu no minim lady kuni nso a case ni nam ne so no minim obi a minim obi estimate na me de akoto wo no afede CID a ye de kan se commander CID commander last year amu ya se ye koye follow up ye guso ye koye ose maaye aba senka mo beti ye nka estimate na mu odu na estimate na na omse mo famla no na ye de ho estimate ye de be si abofra no na sen na mo de koy estimate ye de be si abofra no ye tno ye kan sen we ye tno I don't know. Me pa cho dwen ho wa wo de ye ba Sarakoba unisex fashion
entare papa fie o se bronya yi o ma entare ahodo ade bi a wo beto ate so ham nchemudu ema mema koda ntade designers ahodo na wo sabe tinya fie papa ye ne so ame e wo ya na wo ye ne Sompa FM ene di animuhwe ntifre 0244797215 legacy night na chese we ya najo a wo be kai pa ni nyina ne se amachi dede kwabena foriam pa eni je wo krom ha Japan ko finti stone afi hwan ye nyina di ani kire 29th December kwa akodi ani enumere no nsia pepepe McLean Hotel ni nyina ye ready na mu ginam pa cha wo se ticket no e 300 any couples nso a 500 VIP 400 ubeti nyina star 713 star 33 star 20 hash bibiribe sei na wo dia to tickets eno so ebeboa wakai ka say me pacho ye estimate ye be si abofra no 500 million ana compensation me tron yes me si meji police ni no say be akwala me ba mu wadache ne me ba ne be ya mame akwala me footballer kadache mama police ni no adi mawu na me di brimu ni so ma be man o papa ne papa no eti me dia me free se wo kun na be ma wa yi na estimate me se me jo am 10 billion omu dada me me be wu no me fresi adi ni na ase ye me like se atantan die bi anabram paduru ho afi na duru ho DSP Gandhi welfare ministry and me take am me ba madam e ma bank e be frew eti me pese me busa se me ba na ye bia ne funu omo de ye dan se me ba wu beto se ne me wu me ba nanim na de ya me se fie num na me wu me ba ne da kropa na me ba ikoya buso me ensa pe na ni pada se ni ye te ye mamu empo ne ye sei police ni no me ni kama fo me de me se ma bre me ni obi baby biara na mom yo eni pa na me ni pa ya bone baby abrampa baby dia wo de be ba ne doso dia wo so de be ba no my lady wa sama ka wa wi a wo de ta me se pia me se no si ye no pia na wo se meka se se a wo so wa wo de crowd my lady wa dawro ma abrampa pia order him come afi beso nini anu wo fie eni je ben na wo fie me ba la se fridge mu sika kita me amde adwuma na nini na sa fridge nsa me ba mode bo sika no na ya dia ayo sa ya lo fe eti mi amade asai no mo sai made no me sa te ho ni se bia sa 10 billion so a wo kan ye no so sunti na bia omo so bia wo mutumi minimum what do you mean hasem cause that's 10 billion so the obapa sanya ma what do you mean hasem what do you mean hasem o what do na that tinti me ba na ti ase anka de na ka do betimi ayama e be brosa so se obana enam ne so a me ba na wu me hono na me ti ase so wa would that the battle ne yama bo so menkono se de ma wu me dia no police ni nenso se ne ma me de ne to ne yam awu na bo so menkono dia mama boni aba me tirim ma wu se wiase oni abrampa ne be hiem pia o ma ya timuti IGP 20 menka enti ya ne do think about this time akwada so ti o Ghana Police Service enti so say you be abusuani a enti nko ma ya me say ni chijinafo mami akọ na botre mama mi ne ka akọ oh tie wo ba akọ ye me frɛ ye papa DSP Kofi Sapon to no kra na ka se bra police headquarters so ko si ni so eno no ma awayi na me say estimate na wo de koma awo mo na so but se so kra mo ni nipa ne tena se bia maame estimate ne so na mo ja kra na oba tan didi na ne ba se fridge ma fie mienu anu odene
ama kwala isaman se wodi akwani aba wo hunu de onya ne ho maami yako woku no e de na wo ka fa ho akran papa no onka hwe ne akonyina ne ye koye be ma ne nka ho hwe chese be ma ne de o ma hu se e bra me koye no CID commander ne ka chem se be ma de beba ho no ono anom nsa se pam to ono kra kasa kire ma according to bakwa no ono abo no kire senti be ma ne de o mu hu se be ma no ye obi a nani na ho etimi hu ni se nkom ye o ma adwen se nkom be fa be ma ne so take advantage ba be ma ne de meyi na sinchen na nanu ye imefa ne se be ye ekwo be abusumini na be ma ne frɛ me se opese yenko na final yenfa nko pem wom na yenko yakwala ni se na mse mate yo mesendus ka me see yo satam na me fira kra bedru ye na de kyenye ana boy ne frɛ me me see yo mate se sika ne beba ne yakɔ minim o send me lolo fe no uku o so be send me lolo fe na me so me fira kra wa ba wa bra onu nim se me fira kra wa ba sa na de ne koye yo na me see yo mate se yo ne wom okre because ba ma ni timi bie na no ka chem so obesi akwala no wa bra mi hu no eti se ne na se ne omo ne ba ma ni mom omo hu se ba ma na adwen wo fam eti so omo fa ba ma ni so advantage dia me de ba ma na busua dem dia koja me dia koja ba ma ni nua ba se sen ba ni nua ba ma bu mi kwase dia pay de to e be to aso dia ne me se ni nua ni nim na se me ba no so ne kwan na so mu kosi abofra no wa bra me mehu na me bo ba ma ni dua na me de ne ma me yam ma da ase na do betimi akosie za se ba ma ni timi dua na no ka chem so obesi abofra no wonya we o se ba ma ni timi ka chem se mesia kwala no pra wa bra wu hu no maami na akodi emi de futu ametimi de ama wa ne se star estimate na wo de ama police for no san adwene hu biom na ni wo nkotra ase me de wo nka wo se because akola ni ehye fridge mu no 2 years oba tan ye bedi bro nya wo da wo be den wada mama me estimate ni de akọ si say kan se na me ko da me ko me call welfare ministry omo chere se ho ne fa estimate ni nko me yakwa se yakwa follow up my me chere se hwe me kan nsa me friend CID ni no se yakwa administration emma me koto penny wo welfare ministry wo mama no e friend CID ni share ne se baby biala odi estimate na fa no man 30 minutes onko fa estimate ni nya den emra because e ho na se ba me wo ho na penny pa kan ye ana penny ni ma na kwala wo ho eye ASM DSP Gandhi e tro ne number ma me eti me bedru ye no ana me frɛ mine na take 1 week ebusa se omo odi aba wo se hwe maaye eti me frɛ CID ni no me fa ni se be 2 weeks mu ni ana me busa no se madam eni mi ho me de akoma wom de na omo hye se me fam na me de aba eti me san frɛ me papa frɛ Gandhi ni busa no wo se emaye ewo administration wa me so me wo ho ana pani ni so share say ofre CID ni say onko fa emra welfare ministry ho say administration wa na wo no why na minim na me kwakosi ni so ade ba kwa na da na makumi ba na fa de ye papa say to a PRO bibia mu ofre na de wo de odo eje yeso ene ye kasa no because that case we wie ye no enye mpo ne ye frɛ o mu o ma na frɛ yen se e mama me no mra tia me nwa say up to now asa kwa etwintwan nti maame akodi enyabotere ye sori ye besa afre ne ehu de be na akra no se fridge mu de atete be da me na ubeden wada bata akola yet me ko ka kire obi se ade na wote no ye meyi ni fa ne nko okoso obi dai me ba no me oba be so me dai are titere no de ma me ma enye ma so ho de ma me ko bobra sa no obeka kire wo na adan oba kwatena ba bi se police ni no na busuafo e wo ho mo nyanya ho mayi mu dia na police ni no be si ne wa bo bi be 2 years ye hu ne da abusua no ni omo nyina ye ha is a champ problem too yo so mama me dancing mi ra ho ye nyina tie obia enhrum mu so mama won se na wo kan nana brampa afesa asem ya na ma obi boduo
yenye kura Bible ekwa asori de ni minimum bia wase kasa bere wa yichina mame minimum bia wono ye sebe busia pani akobɔ opimfuo edua ana opimfuo no so si wono so abɔ ne dua wode saa busia pani no na busiafuo nyina dase adentra eye asɛm ya tini ameka ne sɛ me kan tenten mami wa kan nsɛm nyina estimate say do so say no so say go forward no ne transie no ne comment ase eye adwuma say amane sa na say prosini no ene maami no wo twa ntoto akoda ne so ene prosini no so afi ehodi na so mo from wodidi a ene na ne ebesie no ebesi wo yo bata oda ona hwe asantefo ka bibi akanfo ka bibi say saman se yensie na no aye samantwentwa asese woni na samantwentwa basa se wo se awode no enam frigi na ya wo hyem ni 2 years enu nti no na na brampa enu ho wo dia no wo dia no na champion eni ho wo dia ka wo dia eni mi ho na so maami asam ya wo mo mrantem so maami wo na kai wo se ade bia so be ya ye ntem wo mo mrantem no mo ma me ne nkasa na na bibia tu ntwa anya sa ade a ene ne besi ai mo ya wo Paula na brem my lady me da say le bia ni bisa ye man ya yetimu etimi bisa say ye nya Ghana ade hia abofra yi a 7 previous a police ni atwetuo ade asi ne so eku ni 7 previous aboa bi no wono wanya Ghana ade hia na mi bisa IGP say na daroma enti se ne de hia na asem we to no a enka na mo be na ko betu sabe oba tan ni nsunu eye ne ya ekomfie mienu oba tan obeda sabi obedidi obenom a okwa ha we si kwa ha okwa ha osiwe kwa ha eti se estimate ne kura mpo na edoso a sabi onti ye ntua na ma mabusua na wana ya mama me ne wo ye ne metena se ne ne nya hyehyeye se waku obi ba free ato atwene kokunti o ye kum obi ba sabi ahye fridge mu fie mienu abofrade abone ne waye wone nam sa awade no my lady said ya na ya ma America no sebe dia me no ya na duabode ya me ntaa so na mmom dia di duabode ba dia de beba sebe mpredu asaso oba atan ya wo ne ba atete ne ba ma na adi mfie du nwotwe na kwabra na itimi twituo ekunu wabra nipa o tutuo no kwa ye hu ne ba bia dia ode kro no so to ne so no ye hu ne ba bia oba atan woda wona oba atan bia ya ka ne se o ma police ni bo obi betuo no wo so ye oba atan yo dwini hu o dwini hu mienu besi sabre sa kosi se ngosi sei duabo ho ya mpada duabo mpa enti anya dan a obi na kwati obi anka era papa bi ekura etuo na odi gina efom ho no wose ba mento ana asa menye da wose odi agya mi si fo wose o ye kom etuo na de wo beba fom eti mesra maami se wotu tuo na etuo na di police ni no ene maame ne mrane ya dan e beba fom ko se duru mre bi a emu oya na emo me maame mesra me sister kosora ko akoma to ye na emo minim se ye free ha na ya sa tra se mi so dia bibia be ye boko no ayi na sie na dia asundwe aba na wo kra ye dai ato yam me da se wakoma na brampa my lady asem ne da ho no asem na ne da ho yi we ba bia nka mi so adwum sa ne da ho no manka se be ba so my lady hwe ene wiase papa anya hwe abone nya hwe maame de meka kire no se monko pabusia na monko yifuru no kosie abusuafo monko pabusia monko yifuru no kosie o monko sie yefu o monko pe nkosi enko yi nkosie na nya dai eti maladi hwe o munye o madwe so o mbetie no so o mbetie na nko matie no 2 years nko matie ndadada sabe papa anya hwe abone nya hwe me na asem wo ka meta na chi hwe mekwa akokire wo eti dimachi mekire wo ba bia mo akọ papa anya hwe abone nya hwe obata akro no ye on the pai say akra na ye kromfo ma ye bo ni tuo no ono ne ma ne nasefo nyina de ode be yum bia de aye wo police ni kro tuo no wa kirem se o maame owoyi ono amusu bi kro nso awo no no so de o se esena de ase no ewia se malady enipa bi de ani da ho ye niema kro bia sante kotokosi ye modua e wa sante mam na so ade adi duabo bae no ya mra wo yamra sese mami ne ha unyina ne senke yesie ne ba no ama na ko ma to ne yem na kola ketu amfiti adu edu nwotwe na sabre oda so de che frigi me fie miru na se mfie aduonu ase ne ye kan ye wo
odi birthday twa ya wonam na okeka kire nkrofo sa wode me efe eti wo sa police ni kro no ana sabi mpanifo na won kran no minni obi atemo na senkai wo mu nipa aka se min kienka na dada ya akola ne papa kra na ne ho ye me onu de maladi jana sem kwa no waburu se twa jana sem mene maami adi nkomo bebre krachi ne nya obi a wo na so obeboa maami na buka mo ti akola no se fridge mo no bra na ne ho adwo no odidi no bruda dabia bruda dabia ama frɛ na mo akeka fo akyɛ ne ba kuase krodu wo ba ye ho akuase wo ba ye kra no ne mampo wantimi ama ho amehwe wo ho mehwe wo duabɔ mpa o na na maladi media meka ne sɛ sɛ eduabɔ no ni nipa menu bi anya ade na mo che no we na so be sisi wo ka sɛ me friend na no podo di aka be ma wo ka sɛ bible so jai de yi wo ka koran so jai de yi o sɛ maami na ni abro na nkanya na adwene no na nso ba bia duro no wo pa mu fu ato ne be ma ada edi anko na ezi da kyɛ sɛ aye kokofu bo wo nua ni ma yɛ mpaase wo posifo wo ma mu ebinom ahye mu bone maladi ya hwe na memmoa maame no sa akwa me mabua na ha ye modua wo studio ha na ye pompe onhume maladi na bra mpa kire bone na bibo maladi mesi asante kotokosi ye modua wa asante mem na so ade ade duabo bae no ya amra di sabe maame me ma ne nkodwendwiri no nkowu na nipa wu ade na wokofa ba na wono kra no ono no kowu ana de na asi na abusua on ha abusua ba de otutuo no ene de ode asem no to no so no se bi su ko omoni a na abusuafo nso hu se wuwo enye de malady ma order so no ti ono se wo so ono so oba ko bo mu dua mesa chen ba bia ka ho yo mo ye da se wai oba ma nya akon etu de tena se twa na ye ba na ye hunu de ye nu mba wi ye sere o ma prosi atrai kase ye sere mu unya bibi ma ye na ano odin yo why are the mo cause we say tian baby ayo ho se ho so malady odan he now case na down ano odin e di ade na ano odin case ya down malady wa dawroma e do ade banana wa dawroma odan in court officers by Jordan to say ma oni so madam yenko animu e ewie ho ayefe pa o me da so ho ayefe komo na yekoso na ma ye nyina ye re basa enso assist enije beba okwasem na ye fichi krom yaw ehun komo na yedi lokre ma bebre ma oni so mad antines enyina ye fasa o ha onim mike is so wona na no so from Emma e wo Ghana nyina beka say sa o how yidie enya de say obeyi won ho afrim se basa Emma yenre ho pa na ye mood ni ye basa obi kasa ye ho kra na ye mbu afu nokre untumi kra na wo waya se bewe wo sa na untumi na ukono aduane bia ukọ adwuma untumi nya adwuma ukọ school untumi nsua de madam fo bi kan say semi sema no Moses ama na ye me ho adwuma yie dia ene ono so bekọ akotobi efi say me ko school no onim ya ya na ye me eno nti o say ono so obekọ akoto office bi na wano nti maame nom ye sremu se o ma no ko school a aya muntu office bi na wa bu ni sadie obi a wo bu ni se bia betimi afa office adro ibi na eba saa obekọ school no obetimi asua de yie bibia betuto yie kama enko ba say na nsa no on see class da no bia hu say asemasi ne bra na so na otifie da bi enko ba saa na ebinum wo ho no mama enye say omode no eba na ye omoyew emakra na dwunkra ne say bia premenopause bi kra na wanya na be say menopause na o ramu no if you say be 2 years na ne menses no emada ebi won so eba kitwe bi ne kala no kra hye da anyefe ene aye tumbasa bi troka bi ni nyina office adro no betimi aboa esiesie no yie kama na mama ye ka se oba betimi anyinsa yankosua no nesese eto okre eto na afa uterus ni mu no esiesie no ho doctor be ka se asekete na se kosua nto ya ede na kete ikura ase na ba bedem eba san so a moja bia ni ho no mo a betimi afri ho no maba asemensis nti akoba sa na ma wo mu nsem so aya sem
office adroi ebe boa mo watimi ato yie oto abeto kese kosua no so ahodi bebam enti wo ye ya no afaba ama no ayi ebinom so ho no mo a omo se omatenka kofom udu osaka na tim keja no oda ho no so ho nanso office adroi aboa omo ama omo atenka no aba kama woman of faith platform na se de ye nim sense of mami wa na wo anyasem ketwa testimonies be pray go so testimonies na eba ona offer doctor omo money messages omo freka ene say ebi ma ba gibi pie de kwata krade nyina sa doctor senya badin biensa e wa sati region ye den ade ase inti no e koso pa ye sremo obetimi ama wonsa akabi entwen mo obi nkonom no abeka say me koye na aboa mi o da bi wati once me free fidikesie yunkuan so de obetimi anumbi na wa obehu senkyerene ahora ebe ya ama wo afen so ema no ye hormones no enu na kita yen hormones no enu so na regulate your blood pressure bi won so a ye sugar levels no obu ono mo a na ne yemu atim esan hormones na imbalance ye nti ontimi kwa anya na nan ne yembetim sa obu on so a ne yemu ntimo diarrhea obe toilet saa ni nyina ye hormones na imbalance ye no ene de saa ohawa horo nyina eba na office aduro no ebe boa a regulate bibia ma o balance hormones no a balance kama ebi obi wo hono mo a wakọ hospital am ya ka che ne se wenye ovarian cyst eye wo fallopian tube na ayedin baby ayedin bo no ma edi oyaw pa na bre omo kọ hospital a doctors nhu aduro kro omo fa ema wo omo ebu on ma antibiotics bi ni e de ama no painkillers bi okonso so a enso so bi ama o enche na ohaw na san ababio nanso so for supplement na no kwatwa scanner obehu sa shrink ben na no miensa na otwemienu na ayeketwa na wonnom busumi no kra nwie ne de na kyese ekokra a ni nyina ye of cyst supplement and a bebo nipan indiane doctors no prescribe gynecologists prescribe pharmacists prescribe ni nyina kyese won hu sensu so papa abasadru so na obia se ne awokan no gise obia wanyin sen anasa o makola nufo ene wontimi fa dru bi obia wabu ni nse bia bia wonam bia one tablet pe na wanom bosomi hu se bibia de na nakwem na so pese o ye obesima de a eye of cyst ebi mo kra ka se o mo ye o mo fa of cyst adru ya obo no kra se wan hwe se enne na obechi mo obi hu ane se ne ho asai inti no eboa pa inti ye numbers no ene wo screen so no so ope of cyst adru yi ene mu ensema horo opese ubisa ensema horo obetimi afa ye numbers na wo screen so no 0596 607 852 0596 607 858 sorry and afa 0500 210 133 0500 210 133 of sister drone aba ama menyina nenya no nko na Midpoint Pharmacy Limited ye ho adwuma ye medmal a no ye di treat obia wa test ye ho se wanya achidi na malaria yare ni bi ye won a tablet and afa ye won a suspension inti ipenifo no be fa tablet no na afa mofra no afa suspension no ebe boa atu malaria siama ho asisi ho so se school na sesa wo kwa akola ne be ko school uye opanyin so na so be kwa adwuma ubetimi akwa adwuma ma na ye fi se ono medmal no ho aye den pa inti ewie die ya da se eso obi pe bi obenya bi we ya no mu bisa pharmacy bia be hu bia wo die bisa catch my four open of sister Kwabrefa Chemicals drugstore any Abrefi Children and Women's Hospital ni dia no hwe Sunyani Road wo ko ho mu benya bi na mo frɛ na mu bisa wo techima na open of sister ko Abrefa Chemicals ho oni Abrefi Children and Women's Hospital no ene dia no hwe wo tra Sunya kwanso traffic light na weyi mu na wo ko hospital na wo ho no direct opposite Abrefa Chemicals kwan na abetim dia wura ho wura ebradosu no wo ko ho a wo benya bi wo ho ebi so osompa fie ha ba bia wo bia wo pe bia mo amunim bi number na mo fra
ho hyehyɛ wo ho betumi de asɛnde ama wo na uba ye front desk nso a ubenya bi obo also ofre a na line na ye busy fi se nkrofo bebre frɛ nti MTN line no obetumi a WhatsApp yen e wo so wasen bi se bia ye be yi ho ano e wo hɔ ama wo pe ba bi e ben wa obenya do ni bia ton so a obetumi afa MTN line no ama bibia akoso se birthday na da so no abiga ye di ade yo oba pa ye ja kwa wai ma nya akon betranse abusuafo e ma mi asemu mu oye oba tan a asemu ente se atono emu oya papa me pa Joy Cam Roofing Company Limited ye ko boda so o se oye IBR Selflock MS to ewie bo oba be hwa ye ne kama de amount o ma free estimate onyo onyo bibia o tachiman ahenso brigade Kumasi Sokoba ampa me ye ni police station ni de anhwe 0540125816 ye jin kwada foforo de akọ St Andrews SHS fa bako ho o se no nkosua nwoma from 1 copy from 3 0244696911 edusana Maria dro bebrebe tatahwe kra no yedusa malahe ena se ukoko oni pedua ni mututu obrayu hawo eno nso obeboa o design ba me ni nyina obetu ase e de ama no ointment nso na se udi achi enyumre wapo adwuma akoduru fie no sa 0500110115 3p eyetoa ehwe pai 3p garlic mixture eyemojaduro me pa chawo waye kese ai wo yakese mroso te hyewa nsano na ye titriti uje ho anyi ofura ekuntan 3p mo bi mfeso akwa me da wa chenchira 3p 0248928824 holy mosquito spray entuntuma duro me pa chawo se ye kakape sakasaka fie wura emu aboni bi e wo ye dem amenkuo ni nyina so spray 15 minutes asan wo wura dem me pa chawo bo modern se unsa be kan bi 03220376 Leicester amuase amuase ye wo extra long heavy flow minty na wo den ketenketen so ahye pinty liners nyina ka ho 0302235295 abishop pemprande fie me pa chew de gu kom de to nsa wo ko wura wo hwe me pa chew ukra force discra won sabe na wo de ase ene ko ho na brampa meje kawa bre wa mate ebru se de wo hye kawa no unu munsa ne size no kra minim ni nyina ya ka che no magibia bre wa mate ya 0598585219 go fine mojaduro eye mojaduro ye ne aye koko ane ye de aye ama no aye nam onum bia untimi ni di wayale we na untimi na okete so untimi na ni nyina eye grofa oba wa wo na pese opia bo wo hye kama ni nyina eye grofa ba bi eto aduro bia digital ba center wo hia ye car no so a no watobi 0244596532 midima fo se wani ama wo a time da so doctor time da so no ahwe time no eto wo yade no so say malaria yade bia ye kwabu akwa agogo ehwo ne won kran pokua se mayera 0244774282 we eye ba echamfo ba yade nyina bedwane kasemu yade ni nyina wosa ni nyina onsantia obekire so se ya ekro atu a funwi obemia na wu 0244988004 kanjen ensukrojin wakoma bo kinkin ensukrojin me pa cho didi agina wo na ahya wo so emoja sisi unti ni nyina ye kanjen obetu ase e de amount 0241449191 me pa cho ma nya ko bere wanim kakra na de ebetimi aka kire wa ne se yes ye be san akofre wo mu na ye busa be bi asem no akwakoduro na se so omusan na wo transe a omo na wa transe bia sika na wo je no so na nso ni nyina mu no eso mu de wo transe na se kura yeyi ani kura te sa koda no oni abusuani bi ate sa adefun bi border so ade ade no kwasem ni emu oya yanka no kranche dan fanse dan fagro emu oya papa enso mi de futu amede be mo wa ne se nyabotre na achia ne mu ese de cha kasa bebo nyina de na ntu anamo kwaku achime odan o town wosema bie mu pa ya ma hwe yen enkran so ugina mu a wo bu adwuma awrade nhyira safo nyina so okina ya wa woda ai yedi kan kra ma
happy birthday in advance onyame so enko so ana wo nhirihira papa emfa emaye enko ahoma ne so 0554931931 0548931931 na enko yenim 0554931931 na yenhwe di atiefo no so ani abefo no beka sanse imoya papa se obatan pa ibija ne mana akwakọ ebibi wo no akoda ba mu wa kasabrinka we school ho hello me pa cha udin Mary enti o madam no case no mama ya teacher no now so papa na kano no kwetso do na wakano so stay pa san ko do chimi apapa yi me ba na sie ni dia onko ni no sie no no mla kwa do bi apapa bi o mo so dia no bo mi sie yari asamo to no so amma modia na nka bo bi apapa do tam enti abotro fa because bimbe enchi ni ya efeto ntoma edamase yes ya dase yo asemu hello pacha udin obapa yentie o majoso mentie o ho kasawai yo papa yanko what you make a say Bogos Western region body. Yo. Mama, nearby now, police in our born to was a Busiano, actually, also a person of Barnum quality to animal. I need the near Bama day, every Busiano some Solowaka. Now I'm in some Busagana, a police force, Senka would be off our ship, now back. And also one baby and I'm maybe na senka omugo tuisa bana ngejanto gana hadi yo hadi ya bu mahama se ni kafa gana baby ko yo de ko si ko bi se nipa ni bi chebi e bi so mbuso ya na me fore ma men na so ko se de na bua ya na be 3 cities ndio kasa so on kasa yeso de ko jiwon bo yi bia na on be so be de on be bua mama me no ho acho me 2 years adai na welcome to Freedom Chesa. Is it fine for Freedom Chesa? Give me me that say, Akram. Yes, so yeah, that's it. Hello. Pacho Yentio. Hello, good afternoon. Afternoon. Good afternoon, because you're just said much. Yentio. Let us say, someone more kind of person because I said, them are now one in the work, and I go to one. I didn't see a banner at the man I said, and that banner, oh, the wood, you said, I didn't see the better. Yo, yeah, that's it. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Program in my area. Hello? Yes, you. I mean, not in Europa. It's in the Madina, when you are, it is what you know, it will cool. Boy, maybe she happened. I'm going to come back home. About the corner. I'm going with you. Hey, my men are as another year. I'm going to be young and I got to be young. Hey, I put the crack on the moment to me now. Don't catch a win. I'm going to the corner. na chesa ase kamia ese duabo no obi age atum abrampa ase wanya yo eye nyabotre hello pacho yentio hello yentio kachira bigeno say hello good afternoon
the Catholic was at a broken coffee. The word you never call your father, so this is a TV. I am a yapa, I found out how to be no near you. I found out what all. You better say, with a mumma, come back to me. You don't want to know Munki. Musti come and over some crack. Now, Macadia, Twassel, the rest of Mumma. You know better. Tumbisi. My lady, Gentia, sir, if you are born a man for a Jatumono. My lady, any pens through Yame. Yo, and any pens through Yame. Like I may quite baby on a maybe Mampania. Come in, Jaby Bow. Says ye not to obey you. Now, but so from us, the old Dick Kusiane snap. Near friend and anum. Not Udia, a son who's a for mine if it's a big you. Eh, getting in a sick I see for computer so you father can trust soon as well, baby. Now the Abu So, mommy. Fa wonansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo sinem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle now then I want to why stiff sano ono kwano no jama wa bre Akos send your mensane me na mu twetwe no e mo ye titriti mentumi pon sorry hu na nwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidrobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complaining no sa wonum 3p ya ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Destiny. Anyway, this year market. You go from Jinameno, Yanyan is different type of Jiname. Betobi, Ebony, Yafoko, Yatete so. Yes, our outlets come and be what Abyss Plaza. From me, chair Papa be a damiko. Share. Beshibi. Femi Bango Papa be a damesa. Share. Yatete Yamane, so be or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi coche, Eya Fofo la fo Yatesu, Bla, Adesia Market, Abyss Plaza. Bye bye. So, what about what the Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from no one to me, bread to my ding one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show go to. Are you from? Then I found a problem with Babette as a Niji. No.
Nidi nefi waka wo. The friend give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wo ni na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Won't give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Men what if you do what you do, Cronkwan, Efa? Give us cold capsules. A painful battle, one more menu for an inquadao if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Because the brew a yama money mema a yoko ni sisi yari drink sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese me brabo biye. Sudi, maybe come on mami adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki? Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just a painful. Kona woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atom. Hello. Me dey grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua nimu sa.